SpongeBob guys. Ya, ngamuk guys. Marconanya ngamuk guys. Bahaya nih guys. Bisa habis dunia ini guys. Luar biasa. Wow, Shizuka. Ada dinosaurus tuh. Mana? Oh, di atas. Lihat, ada dinosaurus di atas. Wow. Ada SpongeBob nih. Ada SpongeBob sama Dora. Wow. Lu mau kemana? Ada artis guys. Foto sama SpongeBob. Ada artis guys. Mau foto sama SpongeBob. Oh. Joget dong. Shizuka diem aja nih. Shizukanya diem aja nih. Malu-malu kucing Shizukanya. Iya, tuh joget. Joget guys. Joget guys, hah? Joget juga dong. Ini joget dong. Joget. Joget. Ondel. Ada ondel guys. Ada ondel guys. Ya guys, ada ondel guys. Ondel ditemani bersama Shizuka dan SpongeBob guys. Wow, ada SpongeBob guys. Patricknya mana SpongeBob? Waduh, Patricknya mana nih SpongeBob? SpongeBob main guys. Wow. Di Cikunir guys, SpongeBobnya guys. Bersama Fazian. Yoi, ada Fazian guys. Vianya tidur guys. Vianya lagi tidur guys. Guys, ada Marcona juga nih guys. Ada Marcona nih guys. Wow, ada Marcona juga guys. Kita tungguin guys. Ada Marcona juga nih guys. Wow, Shizuka. Siapa yang namanya? SpongeBob guys. Iya. Dia ada SpongeBob ya? Wow, ada Om Coki. Gue menarik kolor koi. Pakai mesuah. Untung agak ditarik. Wow, udah guys. Jadi banyak mainannya ya guys. Ini celana hitam ya? Mana? Pakai pura-pura aja. Ini namanya. Ini sebenarnya topeng guys. Ini bukan muka guys. Topeng. Wajah hasilnya. Aslinya. Oke guys. Nanti ada di Ondel TV ya. Ondel TV, Ondel Bocil. Oke, masuk YouTube ya. Masuk YouTube ya Bang ya. Berisik. Iya. Masukin YouTube nih. Celana hitam. Kurang. Wow, bangun guys. Bangun guys. Ya bangun guys, luar biasa. Luar biasa guys. Ya, ada SpongeBob ya. Ada ondel juga ya. Ancrot. Wah, lari guys. Marcona guys. Banyak sekali guys mainannya guys. Di Cikunir ini guys. Luar biasa guys. Oke guys. Iya guys. Ondel-ondel guys. Ondel-ondel guys. Motor apa guys? Aman guys. Aduh, Marcona. Larinya mana? Larinya mana nih guys? Waduh.
Mau ketabrak mobil guys. Iya guys. Trending guys. Wow. Markona ngamuk guys. Markonanya ngamuk guys. Bahaya nih guys. Bisa habis dunia ini guys. Wow. Ada Pahri guys. Pahri mau menyeberang. Apakah Pahri bisa menyeberang jalanan guys? Kita lihat bersama-sama guys. Ya, dia masih cengar-cengir guys. Oh no. Saya pengen sampai di satu tempat jalan. Wow, Pahri guys. Lagi bawa recehan guys. Tuh bawa. Ada di Di motor. motor. Ambil Gi. Wow. Hati-hati. Wow guys. SpongeBob main gelembung guys. SpongeBobnya main gelembung guys. Wow. Di situ banyak banget guys. Macam-macam. Wow. Luar biasa guys. SpongeBobnya nggak mingkem-mingkem nih guys. Nah, kalau Shizukanya malu-malu guys. Iya. Shizuka dan SpongeBob bersama Markona guys. Seru nih guys. Jangan guys, Pahrinya mana ya? Pahrinya mana? Mau kemana ya? Katanya. Hah? Sama, udah nih kayak gua. Sama kita mau ngomong udah. Jadi guys. Wow. Main joget ondel-ondel guys. Udah. Hah? Udah. Oh gitu. Joget. Pahrinya mana tuh? Kita kemana tuh? Udah goceng. Shizuka aku kasih 2.000. Agak mau klik. Oke guys. Jadi di sini kita tuh nggak sengaja guys ketemu artis kita guys. Bapak Kentel dan Ibu Wenot. Ya guys ya. Ini artis ternama guys di dunia goib. Iya guys, nih guys, luar biasa guys, lihat guys. Sini banyak kuda guys. Ramai sekali guys. Banyak kuda, banyak ondel-ondel, banyak SpongeBob, banyak Shizuka. Banyak juga guys yang gaib-gaib. Biasa guys. Pahrinya mana aku nih? Dari tadi nyari Pahri ini. Mana sih? Pahri nih. Pahrinya lari kecemut guys. Mari. Baru keluar? Iya. Hah? Iya. Ya, sore banget keluarnya. Orang-orang udah pada mau pulang. Nih, 5 juta. Oke, kasih Yang. Mobil. Hati. Mau naik kuda nggak? Agak ya. Kali mau naik kuda. Bebe, Pari. Haji Udin, wah iya Haji Udin guys. Wow, ada Haji Udin guys, luar biasa. Ada Haji Udin guys. Haji Udin nyamperin Markona nih guys. Wow, luar biasa nih guys. Ada Haji Udin juga guys. Lihat guys. Wow. Ya, ondel-ondelnya ada 2 Via. Via, ngantuk bener mukanya. Hei, Namanya ondel-ondelnya ada 2 nih. Ada lagi nih ondel-ondelnya nih. Ketemu guys. Dia ketemuan guys. Iya. Guys. Waduh.
Waduh. Waduh, luar biasa nih guys, Jadi ramai nih guys. Ada Aji Udin, ada Markona, sama ada SpongeBob juga nih guys. Wow. Awas. Ini baru keluar. Oh, dasar. Wah, guys. Aduh, Aji Udin, guys. Seru nih guys, Pasti seru nih guys. Iya, ada. Wow, ramai sekali nih guys. Ramai banget nih guys. Nih, Aji Udin di sono no. Via, ada Aji Udin, Via. Jan kenal nggak? Ingat sama Bang. Oh, SpongeBobnya pulang. Wah, SpongeBobnya pulang. Sisukanya galau. SpongeBobnya pulang ya. Apa? Ah? Nah, dibuka nah galau no sisukanya. Wow. Wah, SpongeBobnya ternyata laki-laki, guys. Oke, guys. Wah. Kayaknya kita harus mengikuti nih guys, ondel-ondel pulang nih guys ke sanggarnya nih guys. Ayo guys, saksikan terus guys ondel bocil, jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke. Wah, iya guys, kita baru mau berangkat guys, ternyata ada ondel-ondel lagi gini guys. Ondel-ondel apa ya kemarin namanya ya? Babe bule guys. Miliknya si Sanggar Haikal Jaya nih guys. Jogetnya keren nih guys. Kita lihat guys. Ada 2 ya? Oh enggak, 1 ternyata guys. Ada 1 guys. Jadi tadi habis si Markona sama Aji Ompong pergi, datanglah ini dia Babe Bule. Iya, Aji Udin guys. Guys. Kayaknya bakal ada nih. Dinosaurus. Wow guys. Wow, ondel-ondel nyamperin kita guys. Ondel-ondel nyamperin nih guys. Wah, dia lagi nih guys. Babe Bule guys. Luar biasa. Waduh. Wow. Tahu nih, kok nggak dipindahin sih kita? Terus nih Babe Bule nih guys. Wow. Nih ada duit lagi nggak Mi? Ada 2000-an nih. Nah ini, ntar kalau dipindahin aja. Pindahin sih. Mana nih? Mau nyebrang guys, ondel-ondelnya guys. Lucu banget guys, loncat guys. Lucu banget guys. Centil banget. Iya guys. Wah, suara apa tuh? Hah? Via, ada apa itu Via? Dinosaurus Via. Iya, wow. Betul. Dinosaurus. Wow, gede banget. Wow, gede banget guys, dinosaurus guys. Ayo guys, kita cepet-cepet pulang guys, takut dimakan guys. Ayo guys, Via, kita pulang Via. Ayo Via, kita pulang Via. Ayo, pulang. Ada dinosaurus tuh. Mana? Oh, di atas. Lihat, ada dinosaurus di atas. Wow. Ayo pulang. Cepet. Ayo.